Kekema Eslam Sika and Archbishop Dongi Piri Matoto. Kuti kwa mwanake Takena matoti Kekema Eslam Sika Sibizwa imilu toti piru kana kama toto Kutingani tinga banenkani matoda Umtala oswazi Baneka toti Umamenjeleni nyakusunduza mumoto Usoze mpateni bafana Hela Wema mpoku shuwa stadosami Wema mpoku shuwa stadosami Mikulumo zako zona sunganga Mikulumo zako zona sunganga Wema mpoku shuwa stadosami Wema mpoku shuwa stadosami Mikulumo zako zona sunganga Mikulumo zako zona sunganga Wema mpoku shuwa stadosami Wema mpoku shuwa stadosami Mikulumo zako zona sunganga Mikulumo zako zona sunganga Tukapusiti mina nyumba Tukapusiti mina nyumba Tukapusiti mina izali Anitimu wanitumu kutini yesoga Anitimu wanitumu kutini yesoga Anitimu wanitumu kutini yesoga Namtande wewe no masanyifuniyo Namtande wewe no masanyifuniyo Uchikitiki awusangitande Uchikitiki awusangifuni Oh maye maye mina Oh maye maye 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 Alusogerwa la mina Alusogerwa la mina Uchikitiki awusangitande Uchikitiki awusangifuni
madoda amakhetha amadala omadodo labo Qhude labo Friday oza madoda bathi kathi mfana sesifuna phela kube lo mzukulu bekhuluma ngasephuthweni bathi hayi badala kuyana sengikhathele ngokuthatha ngititha bathi hayi sizakunikeza ama-tips hamba ngugobelo omkhulu uSabhethi phansi khona lekhezi. Hey madoda kunzima ngavuka ekuseni madoda ngageza ngangakwazi ukuthi uSabhethi inyanga yomgunyathi madoda ngangakwazi ukuthi ngizithezele lempuma ngithi ngifuna ukuthabisa uMampofu phela lami ngibe nomntwana madoda kathi laye uMampofu umfazi wami umgunyathi ngokwakhe kathi lenzadela 10 years madoda uzala kanjani umuntu madoda evimbile yeyi ngasuka madoda ngithe ngibani ngazibangibela madoda amabhasi ngithi ngenyanga enkulu madoda uSabhethi kanti ngiyazifaka enkingeni kanti mdala usazobuya ngikhona ngizojika ngibe Suzuki kabe ngisuza indlela yonke leyi madoda ngibe yi-Isuzu imoto ayoduma ngithi Sabhethi madoda lize wakhamba kanje madoda semfikile enyangeni yaphuma uSabhethi alothimeni Sabhethi madoda egegema esitramsika alojoga Zulu uyangizwa ukuthi ngithini mdala akudlalelwe egegema ungafaka ukuzinyawo ukucakileyo mdala siyakukanta hallo lenza ukuthi inyanga ngathi imfika yathini kiyo madoda. Ngiyabona siyabashe ufanele uthunuse kuqhathe amkhulu ufuna ukubona intunza yami ngiyabona bakuthathile uzokuthola umntwana kuno-anti wakho okuloyayo onenyoka emnyama zi ehambahamba emzini wakho ehambahamba eshini yakho mayifika iyadunusa nayo ikudunusele mayaqeda ukudunusa ibisiquthe emnyango ende ngu-anti unamayiteyi mkhulu uyangizwa ngiyavuma vumani bo siyavuma mkhulu uyabona masekwenzekasho umntwana uzomthola ubusuletha umfazi wakho naye uye lapha ngimkhathakhathe insuku eziyisaveni uyangizwa kahle mfana lapho usukhuluma inhlabathi ukhuluma inhlabathi makhosi ukho lokho wakuzwa kuphi makhosi lokho kukhulumayo ngidumile mina inyanga engaphuthiyo yeyi madoda kunzima kuthe kunjalo ngabuyela madoda uMampofu wafika wangitshela wathi hayi into yakho yenzileyo ngathi ayisebenzanga madoda ngase ngikhathile bakithi bangijova intunja le emuva bangijova intunja le ngase ngahamba ngawela eBotswana kumgulu kaMampofu lomfana wenduku lapho bafika bangidunusisa bangipeyita ngase ngathi hayi ngase ngayakubaqeda imbuzi ebhasha naye wafika wangidunusisa wangipeyita bantu bakithi bese ngihamba ngisuza indlela yonke lesenzile iSuzuki bantu bakithi hayi kunzima madoda ngase ngisibhodile inyanga lezi madoda zonke ngihamba bengijova emuva lana zithe sesingijovile ngacabanga ukuthi ngibuyele endlini uze ukuthi ngafika ngisithini kuMampofu ngangasazwakali ngizitshela ukuthi ziyasebenza izwathi abangifake zona esithini sebese bangisipeyita ngembanje karasta madoda yeyi uze ukuthi ngafika ngisithini kuMampofu ngangazwakali ngizitshela ukuthi today nyawina kuphela Ovalumnyango
umnyango mina semfuna ukwenza utitha. Ovala umnyango mina semfuna ukwenza iloya. Ovala umnyango mina semfuna ukwenza isela. Ovala umnyango, ovala umnyango, ovala umnyango, ovala umnyango. Ovala umnyango mina semfuna ukwenza utitha. Ovala umnyango mina semfuna ukwenza iloya. Ovala umnyango mina semfuna ukwenza isela. Ovala umnyango mina semfuna ukwenza iwindi. Lukela ukuthi qhwa mwanami. Halo Timeni. Halo Moyoza. Halo MK. Halo Siziba phansi khona leGwanda madoda. Sapheni. Yezakho Timeni tshela wena. Angeke mbimbe ama great talents asengabhimbi. Yezakho Timeni. Kubuka. Yabuza Dr. Pirimdalo Swazi. Asibambe sonke lomswazi sibaratha abantu zonke indawo nje. Yeah. What the boss? Into bani mntwana? Kanti ufuna ukuthi asekhohliwe Dr. Piri. What the boss? Lukela ukuthi qhwa Timeni uzekela ukukhoda kanjani mntaka mama njoba amazhengu esidlala kanje. Umdala woswazi Dr. Piri Archbishop Matoto umfundisi omkhulu eMagwaba madoda. Yazizwa ukuthi sikhala kanjani madoda. Sesikhuphuka kanje sibheke khona le dandanda madoda. Bazoyigida ingoma phansi khona le Botswana. Umfana wenduku lembulu kaMankomo. Mama batwana musuyenza kanje. 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 Mama batwana musuyenza kanje.